na ho te na chok na e thinem na chok na kan pumpui na lo chipral hian kan thisena kaltir ngalin kan thluaka na hriat the na kha alo han dal ta thin ani na kan nei te chu bo mak angin langa ma se kan taksa ngong ani thui du pian he na chok na kan e hian kan thin chu ati ha hle a pumpui a thur siam chuak nema kan kaltan po thlifim turin tho nema nga ya thisena thluma siam bel vak thin chu vain na chok na kan e don hian film khur takin mamo tak taka chau e thin tur ani damdoi chungchang ni boka antibiotic resistance chungchang hi soi bel lokang rikai tha na damdoi kan man ber antibiotic hi tha zo ve thea chu antibiotic resistance anti hi athen na san ber chu kan rikai te kha damdoi dole tur khan ani siam dang lam han wang ani atir te kan e hian thik te kha that ngal de veka ma se tlem te thibang om kha na poita thina an pun belin kha damdoi an lo dole the na kha an tha khan om vek to thina ni kan taksa chu tiang na ri chak big chu fanin ama adam doi kan e kan dampui mei thin kha kan dampui thei to that thin lo he antibiotic na tho nep na hian nat na pa ngai sok thip le zun kong ngai te po adam ti hlei thei to meu thin lo ni doctor ten dam doi chak jok min cho ma se chung te po chu achang chuan an lo do thei manin kan dampui thei to chuang thin lo fo he thil hi khovel pum pu em hring te zinga thleng mek ani dam doi lian te po am boi hle a dat na hote te niangai thin te po an thi pui vak to tlat ani ome makle zel chu tiang sik ti dang lam to feibik te hi akai te hian hriat mia lo hian an lo pukwal thei reng bok tlat ani chu wangin antibiotic te hi ai chung doctor te bituk ang ezolo chuan rikla om kan vulbel zel ani ti hriat athakop me mamo lem lo e ringot zel te po hian ati fei thei tho bo ni kan dam doi eya film khur le zual angai khop me kan hriat tlana tan